data guys. Nah guys, udah beton guys. Mantap guys. Oh data kan? Data ya. Nama ninja itu guys. Data guys, ini masuk kecepatan Palembayan guys, agak di data guys, tingginya di atas awan guys, di atas danau Maninjau guys, zero guys. Kelo Ewan. Jalan kelo Mayo. Yo. Zero. Kau data nak? Data ya. Bayan ya. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di data guys. Buayan guys. Masjid Nurul Huda, Jorong Data Buayan. Nagarinya Baringin guys. Nagarinya Baringin. Nanti kita lewatnya di samping Puncak Lawang ya guys. Buat kawan-kawan yang ingin ke sini, masuknya di samping Puncak Lawang guys.
guys kita masuk